Znate one novčanice koje dobijete kao kusur i ne znate šta da radite sa njima? One obično završe u džepovima pored vašeg telefona i može da se desi da ga oštete. Ili su u sobi, u nekoj fioci koju rijetko otvarate ili završe u novčaniku pa taj novčanik postane ogroman i težak. Vrijednost im je takva da je potrebno barem pola kilograma tog metala da bi kupio nešto iole vrijedno. Iako na izgled skoro bezvrijedne i neinteresantne, na njima se kriju brojne zanimljivosti. Pozabavimo se nekima od njih. Kovanica od 2 dinara je prečnika 22 mm i težine 5,5 grama, kao na primjer 300 zrna riže. Na kovanici se nalazi manastir Gračanica. Ovaj manastir je sagradio kralj Milutin 1321. godine i posvetio ga uspenju Presvete Bogorodice. Nalazi se u selu Gračanica, pored Prištine i predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika srpske kulture. Zidana je od tesanog kamena i izvedena u estetskom i građevinsko-arhitektonskom savršenstvu vrlo skladnih proporcija. Crkva manastira Gračanica je građevina sa 5 kubeta sa osnovom upisanog krsta. To je svrstava u grupu prvoklasnih arhitektonskih ostvarenja svog vremena. Kovanica od 5 dinara je prečnika 24 mm i težine 5,78 grama, koliko teži i 10 smokija. Na kovanici se nalazi manastir Krušedol, koji je zadužbina porodice poslednjih srpskih despota u Sremu, Brankovića. Sagrađen je između 1509. i 1521. godine. Nalazi se u selu Krušedol na Fruškoj gori, nedaleko od Novog Sada. Manastir čine dvije cjeline, muški manastir sa crkvom posvećen blagovijestima koji je osnovao vladika Maksim Branković i ženskog manastira sa crkvom posvećenom Sretenju koji je podigla njegova majka, zamonašena despotica Angelina. Kroz istoriju manastir je pretrpio oštećenja, obnavljanja i adaptacije, a za vrijeme rekonstrukcije u 17. vijeku Nemanjići se na freskama pojavljuju u odorama evropskih vladara 17. vijeka, što predstavlja početak ulaska u eru baroka i izlazak iz srednjovjekovnog slikarstva. Kovanica od 10 dinara je prečnika 26 mm i težine 7,7 grama, kao na primjer 2 kocke šećera. Na kovanici se nalaze manastir Studenica, koji je osnovao Stefan Nemanja 1190. godine. Posvećen je uspenju Presvete Bogorodice i nalazi se u blizini Kraljeva. Kolekcija presaka iz 13. i 14. vijeka je ono po čemu se ovaj manastir izdvaja. Prva faza izgradnje je završena 1196. godine, kada se Stefan Nemanja povlači i prelazi u svoju zadužbinu. Presto prepušta svom sinu Stefanu Prvovjenčanom, koji nakon očevog odlaska u Hilandar brine o Studenici. U Hilandaru se Stefan Nemanja zamonašio, primio ime Simeon i tu proveo ostatak života. Nakon pomirenja svoje braće Stefana i Vukana, Sveti Sava, Nemanjin treći sin, prenosi očeve mošti u Studenicu, gdje se i dan danas nalaze. U Studenici se nalazi i najstariji srpski časovnik, na južnom portalu Bogorodične crkve. U pitanju je sunčani sad, kod koga sjenka umjesto na brojeve pada na slova. Kovanica od 20 dinara je prečnika 28 mm i težine 9 grama, kao trećina čokobananice. Na kovanici je prikazan hram Svetoga Save u Beogradu. Ovaj hram je najveći srpski pravoslavni hram i najveći pravoslavni hram na Balkanu. Podignut je na mjestu za koje se smatra da je mjesto spaljivanja moštiju Svetoga Save. Sinan Paša Beogradski 1594. godine naređuje spaljivanje moštiju kao kaznu Srbima iz Banata koji su podigli ustanak i na svojim zastavama istakli lik Svetoga Save. Ideju o podizanju crkve Svetog Save na Vračaru prvi iznosi i Matija Ban, jedan od najpoznatijih Srba katolika iz Dubrovnika za vrijeme posjete Beogradu 1879. godine. Izgradnja je otpočela 1905. godine, ali je usled ratova u 20. vijeku i vremena komunističke vlasti nekoliko puta odgađana i zaustavljana. Izgradnja je nastavljena 2002. godine i traje i dan danas.